Unsa gyud tumong ani objectives sa kaning event? Ang objective sa event actually, one is on internationalization. This is a part of our international activity. And on the micro level, mag-discuss ang ato ang mga speakers about Hemiptera and then its functions on our ecology. Although dili na lang na mo i-expound about Hemiptera and the Pero do ecology. you have any like a little knowledge about Hemiptera? Unsa na siya? Na naka-survive? Basig, oo. Based on my research, actually Hemiptera is mga bugs bitaw, mama. Ay, bugs. Like mga insects. Oo. So, ang Like purpose ladybug, mga Yes, ma'am. black bugs. Yes, ma'am. Okay. Walay labot handbag. Of course. Grabe na gyud. Murag pang fashionista na gyud ang handbag. Sige. So, murag, ang purpose gin ani is to study of unsay function niya sa ecosystem. So, murag mao na ilahang ko an dili na ako siya ma-expound kay Yeah. di man ako siya expertise. Social science po ka, sir. Unsa imong field? I'm a sociology. Sociology sa social He was science. my student before. So pareha day ta Ate Rax, no, social science gihapon kay ako DevCom. Another objectives sa to siya, Ma'am Rax? Yeah, identification of Hemiptera. Hemiptera distribution. So muna sa assessment no sa mga Hemiptera in the Philippines. Actually, all studies are conducted in the Philippines. Pero sa mga speakers ani, isa lang ang Filipinos. Kay output mo guni sa ato ang collaborative research with them. The research actually was conducted in the Philippines but with foreign researchers. Wow. And then of course with Filipino researchers also kaya they cannot conduct man nga walay mga Na sila lang. Oo, gani dili man na sila pwede magdala sa ato ang mga specimen gikan dinhi bawal man na siya. So then what they can have with them are only the data. Oh. Pero as the specimen, dili na sila nakadala dito sa gawas. So then kini nga mga researches actually i-conduct nila with Filipino researchers.